Hastewo kobangkokno deramongkha lukurokni wati mar phaimani bai phiaba aroni bisingo phano jotoni slai dera kotor dera mungongkha omolpur bokhakteni bisingo khopjaknai komlayo aroni bachi nukhunghai lukurokni khetok kurikha mai borjakrok dera baikha kurikha nok mekhtang thaikatang tei mal matarok ma tongui tongbaikha rungnogrogo kem khawi tabu borokni nukhung thongchaphinani nangmani bebakno Nailekha tini TTDC CM Purnachandra Jamatia Tongkha MLA Pathanlal Jamatia EM Komal Koloi MDC Shodagor Koloi Songrok Amchai Berai Naimani Ulo Bubagrani Tipangbai Kendra Haste Hapangtei ADC Hapang Tathalai Kok Chalaimani Bishingtei Derajak Rokno Chuba Chudanani Kok Chapjakmano Shaikhanarika Kok Tripurano EM Komal Koloi bai CM Purnachandra Jamatia State government chini honorable MLA Pathanlal Jamatia tongo ompi nogorni tai chini MDC tongo Shodagor Koloi chini CM sar tongo ang tongo telemorani MDC EM singtini Omorpur sade bising kalainai or komlayo phainai thimani killarogo jemon gotona gotekha Shanti Bazaro jemon gotona gotekha jotoni se affected area one of the affected area angkha komlai Kheto to hamlia naronu khna no hamlia chini loge chini employee association rogo tongbayo tebro tongbayo jeng berai nei phemani kisa suba mung de phema gari supungoi suba mung tuboi phan sebro suba mung suba bai mande yaw hai obostha tongnani nok koroi mai to hamlia no tabo phan tei dil mai oro se sak sogi hangke bob hayang khana nai taklaini watei obo silet Nini Chottogram tai Tripura romai je mek bristi mar obono hne wati phate okno obono wati phate ma be asukhe marangkha ika jeng proshasoni thani abono chini bubagra ni netrite proshashan bo kok salai tong central level state level bahike immediate barno relief khai barno mane ashroy shelter temporary shelter barno rimanan bagi all jaga prai 50-60 পরিবার অরবো কমলায়ো বাহিন তাও বই নগর তংনাই তং অঙ্গনবাড়ি সেন্ট্রাল স্কুল জেবি স্কুল তংনাই তং মানে খা খামাই কুলবাই লিলিয়া जों स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट थाने अबन दाक्तिचिनि इमिडिएट बरनो रिलीफ खैन बे नक तांगे दासे नक कमा बाय थांबायखा तंनानि नक करिखा माने खनि माननि डकुमेंट कमा बायखा 2 लाख तो 6 लाख करिखा सारा त्रिपुरा नो विशेष के अमरपुर गुमती डिस्ट्रिक्ट बाय साउथ डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड area rogo kaham ke naikoloi borono dakti relief rinani bagai जों state government ebong central government thani जों appeal khayo nangkhe chini addition bakhakte bahin narok जों fan rohton जों kami nok gurwi जों assessment khayo jara baijak sok nai jara khoti ongshok nai borok no जों सहायता खाने चेष्टा खाने जतन थांबाय नुगलायखा tai bahai ro bong suba muni ব্যবস্থা tong जों अलरेडी चेने EM बरंगना EM नि खोक्ति खनाखा जों हो जागा फाइ पहिला सिगाङाव जों तेनगरियाव हाखा पनि परे अर कमला जे जागा नायबे एकoi जागा हमहायनि सारा त्रिपुराव दिनै जों नखा नगनि जत माने खुनै सह माने बेबाग पाइगेखा सुदु सागो कान्तन थिमिसि तंसि हमहाय अवस्था जों नखा सारा त्रिपुराव नंखा हापन ओ एरियाव तैबो मारात्मक नंखा जों प्रशासन लेभेलाव जाते अमरनो दायति के साहाय्य खायनि बांगो जों दिनै अरनि MLA MDC तंनाय रगुसा देवै तंगो तो फानो जे नांमानिसो ताबो जरा yang दं खानि बांगो जों बरनो बार मालाय सालायमा दङ जाते प्रशासन लेभेल तैबो गाहामखे सुबा मानाना दै दानि के ताबो तंजानाय सिकरै बर जे केमो दङो आ जागाबो टयलेटनि व्यवस्था करे इलेक्ट्रिसिटीनि व्यवस्था करे माने एकदम रोगी सुगी रग मुई तंबाय खासों नखा विशेष के सराय रग बरनि ड्रेस रग चेंज खाजने करे तानि के बेबाग नव
थुंसी याका केसी थांगमा पाइमानि जे सागोरी तंगमानि गे ड्रेस सेंस खाइजाने करे मिनिटि तो उजानानि व्यवस्था करे स्वाभाविक और जागा केमो करे तंखांके रोगी ओइ थांगनि चान्सेस दं हानि बाङै जों बराबर नो प्रशासन लेभेल नो बुसाइ दं दायति इमिडिएट बरनो सुबासु खाइनानि बागै जों जातियावै दं जोंनि एडिसि लेभेल नि हयते बोसों कक सालाय दं जोंनि महाराजा हयते बोसों सेंट्रल लेभेल महाराजा कक सालाय दं अमा हायखेनो जे ताबो क्षतिग्रस्त नायरावनो जों आइडेन्टिफाइ खायनि बागबो जोंनि अरनि काराम साइरावनो बो साबो दायति लिस्ट नावै जे डिजास्टार नि फान तंमानि आरो जे मा थाइ तंमानि न जाते मानाने हिखे बमहाय खायने नांबनो फलो खायि दायति साबमिट खायने नि बागैबो जों लोकरनो कय अच्छा सर जे आसुक जनक बायमानि अबनि रिएस्टाब्लिशमेन्ट मागि बुमति इनिशिएटिभ दं आबोनो जे बरंनि जे ताबो टेम्परारि सेटलमेन्ट नि बाङै फानो व्यवस्था खायने बागै जों प्रशासन नि लेभेल कक साइ दङ ताबो जों कक सालायखा डीएम बाय कक सालायखा बबो साइ दङ जे ताबो फानो रास्ता घाट हाया खो फाइ माया खो हानि बाङै बरबो नांमानि भेरिफिकेशन न खायमेया हानि बाङै दिले दं बरबो सावो जोंबो जातियावै दं हायसि बरनो बाके दायति खायमानो तानि के ब्लै अमा हाके तंरो कैबो समस्या फाइरो रगनाय बरनि जाजानायबो प्रब्लेम होय थांनाय तलकल रोगी सुगिबो होय थांनाय गे जों अरक फाइ खनाखा अर जागा नेने मेडिकल टीम रावबो फाइ थांजा कियाबा बरनो सफिशिएंट मेडिसिन दयमेया अमा हायरो खनाखा जों बनि बाङैबो कक सालायनाय जाते अरनिव मेडिसिन एवेलेबल नातै जे बरनो अर रोगी सुगी नायनाय रावबो नांमानि रोगी बिथि रय माने अमहायजात खायनाय बागैबो जों कक साइ अच्छा सर ताबक जे बरक और शेल्टर दङ चामुंनि कुनो असुबिदा दं बंनि जों कक सालायखा चामुं तो माने माइरं रो दाल रो अमहाय दङ हेबा जेबे नवसाव बाहायखे तो सुजुग लिया जे जागा चिनि तिप्रा सारक तो 3 बार माइचाव जे और जागा फाइ 2 बार माइ मासाव बनि बाङैबो बरनि स्वास्थ्यनि बाङै ब्लै हायांगै दङ गे बनबो सोंनाय दङ बाहायखे खाय